3 ključne reči koje opisuju vaš rad. Red, rad i disciplina. Upornost, svaštarstvo i profesija koju sam odabrao. Opišite jednim pridevom kulturnu scenu u Srbiji. Perspektivna. Fascinantno. A medijsku scenu? Suviše šarena za moj ukus. Haotična u osipanju. A političku scenu? Izazovna. Suluda. Koliko je kultura zastupljena u medijima u Srbiji? Za moj ukus nedovoljno. Sve manje i manje, jer kultura nikoga ne zanima, sem onih koji je proizvode. Ocenite rad ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca ocenom od 1 do 5. Ocene treba davati na kraju mandata. 3+. Da ste vi ministar kulture, šta biste prvo promenili? Uveo bih porez na kič i šund. Nikad ne bi pristao da bude ministar kulture, to je prokletstvo. Zbog čega je osvajanje bioskopa Zvezda proglašeno za kulturni događaj 2014. Zbog toga što je to simbol otpora prema pogrešnoj privatizaciji u kulturi. Ovaj veliki moralni gest je bio važan da pokaže da može nešto da se uradi. Međutim, gradska skupština prstom nije mrdnula evo pola godine, niti će mrdnuti, jer bi to značilo doći u sudar sa novom generacijom tajkuna. Kako vidite kinematografiju u Srbiji danas? Perspektivno, jer zaista prepoznajem veliki broj mladih autora sa novom energijom. Ona nastaje iz jedne ogromne ludačke upornosti sa novim darovitim ljudima. A filmsku kritiku u Srbiji? Nažalost, ne tako sjajno. Mislim da je malo medija koji uopšte imaju prostor za tu vrstu novinarstva. Ona nestaje. Danas samo 4-5 ljudi piše nešto što se zove filmska kritika. Zašto Srbija ima više filmskih festivala nego filmova godišnje? Zbog toga što ima mnogo više onih koji vole da gledaju filmove od para koji su neophodne da oni nastanu. Filmski festivali spasavaju postojanje filma u Srbiji. Koji film sa ovogodišnjeg festa posebno preporučujete? Budala ili Durak, reditelja Jurija Bikova. To je film Čovek ptica, taj Meksikanac Injaritu je neverovatan. Šta je fest dobio, a šta je izgubio time što je postao takmičarski festival? Izgubio nije ništa, a dobio je mogućnost da ima izuzetno jak uticaj u regiji, u Evropi, što ne i u svetu. Fest ne može da bude takmičarski, da bi bio takmičarski program ne za domaće iluzije, nego da bi značio nešto s one strane naših granica, on mora da ima premijerne filme. A ovo je zamajavanje ovih političara koji inače se druže sa šeicima, pozivaju Blaira da im bude savjetnik i uteraju narodu sve veće siromaštvo. Kako vidite fest nekad i sad? Nekada u svom njegovom sjaju, poslednje 2 dekade kao filmsku reviju, a od ove godine kao međunarodni takmičarski filmski festival. Fest je imao uzlazne i nizlazne putanje od godine do godine. Fest traje 44 godine sa pauzama i ja mu želim da i dalje traje. Ocenite značaj festa među filmskim festivalima u regionu. Od ove godine njegov uticaj će ponovo biti izuzetno veliki. Ja ne idem na Sarajevski festival, nisu me nikad zvali, tako da ne mogu da poredim. U našem regionu Zagreb ima svoj fest, ali od toga ne pravi cirkusku egzibiciju. Postoji li danas kulturna jugosfera? Jedna kulturna celina na području gde se govori istim ili sličnim jezikom je nešto što niko ne može da ukine. Jugosfera nas povezuje, premda nas političari razjedinjuju i dalje, jer oni imaju svoje male, uske nacionalističke interese. Po čemu pamtite Jugoslaviju? Po fantastičnoj kinematografiji, Pulskom festivalu, lepim plažama, odličnoj muzičkoj sceni, vojsci. Po tome što sam odrastao za vreme rata u najtežoj sirotinji, a onda sam doznao da moja porodica između 2 rata bila jedna od najbogatijih, ali pamtim je ne po tome sad ću ja mrzeti Jugoslaviju, nego sam se školovao u toj zemlji, vrlo dobro, školovao sam se besplatno za razliku od ovih generacija i Jugoslavija uvek za mene bila jedan veliki kulturni prostor. Ćirilica ili latinica? Ja pišem latinicom, ali i jedno i drugo. Oba. Zvezda ili Partizan? I jedno i drugo. Da ste me to pitali pre 30 godina, rekao bih Zvezda, ali danas je Zvezda u mojim snovima samo platonska ljubav,
zato što naš fudbal je pao na tako niske grane. Šta cenite kod drugog sagovornika dvougla? Elokventnost. On je shvatio retoriku i duh ove politike koja je sada na vlasti i ne bi me iznenadilo da za koju godinu osvane i kao ministar srpske kulture. Šta mu zamerate? Poštujem starije kolege. Možda to što nije savladao jednu običnu vrlinu koju mnogi u Srbiji ne znaju, da kad nešto ne znaš, da priznaš da nešto ne znaš. Šta biste mu poručili? Da pogleda što je moguće više filmova u glavnom takmičarskom programu Festa, s obzirom da najveći broj njih nije otkupljen za prikazivanje u srpskim bioskopima kasnije. Da nastavi ovim putem ka Beogradu, gradu na vodi, uz devizu zvaničnu Slavimo Beograd.